Uthaithi kanisani wa AIC tala kwi umuthi ni wathingisika na kwamba kuungama kwa kavinda itina wa moika kulwa nduthi kwa kila mekwelesya taungami muthuku wa kanisa u amwika ameseka na matafanya wa kanisa u ethitwe eikinyanthi monyungu nyuso mona vena vata ungami wa kanisa wa AIC kaunti ya Masakuli kilile na kuote ungami mweo na uwe ovo mutafanya wa kanisa u Zakaria Mwemana metikila kunena na kana kuthengea andiki mama ovo nginya au mala kanisa nio na motoka wake kumana na hivyo vilai katikati wa amoika boni motisia na maovo Mathithi kanisa ni wa AIC watala ni methwa na vinda yomu kuvyo vya mani wala maimano kile nduthi Amwikaya maende na uthingile la mungamo na maisa uvindi sewa nini kwa na maundu maende na kweka Maongala kana ungami wa kanisa uyu wethietwo yecha maundu kivathukanyo na kulethwa na umelu na gutunga kanisa uyu netina first of all kina development committee kuwa pastor oka ni wanange development committee kaki nitonde chongama ni waise kana ilanza maingira ya teneneo ya isambesa na nicho kimaendeleo matethabo na yule kana asakuyenza mampya maendeleo meba na account ya kanisa till number asanavi nil ila tuma ilungu tuma ndembo ndeisenda abanda kana account the nil ndeisenda aba onanza meka samwa paike ndo na kemu pesa akudhukeyo. He is the final say in everything. Amwikaya mwitakana maithitu maithukiwa ila manenga na monyungu nyusiomo na kana vethitu na vitukano ya kiutongo ikanisa ni uyu twithito twithini aba muno ni utongo imuthuku twithito twithukesya in any way twithito we present issues sito kula kwe chao our clergy but no one is listening twanenga ni mathina tunenga we answers ona kuka nengo ke wezuti mchungaji maundu wangi bangi asiye maitu methito mayumwa asiye makia wabatu kia wabaia ume niwo kana tivu ume maigo no baka na maigo kia wababa ia ume na imegere miguto na nasi maitu na itumena tukanenga false accusations ando makia wa ai ni mama ni niye imethiwe maikoma nando nimethiwe mathika of which kiuni kindu kitalo tangaswa chao mbe wa chumwa chele to tangase waba either you address in the office kana kamweta individually tiwa lakini kindu chu kiyeto kika address in front of everyone in front of the church tiwa mbe wa siana you can imagine ngoka bambenge awo inyako yake ukanethe yakwa is that right keutike ndo kesio kumwende ya kwa hivinda tahesa aje mwe mutafanya wa kanisa uyu ilasimika kuivetanga kanisa ni uyu Iyu ni mawetakana maesa itikila mutafanya ulonga mete kanisa uyu kuendea na ungamia maikule ungamiwa kanisa wa isiva kaundi ni masauko saitambia na kulikila kumavete ya mathina la mamekumbeli tailungu ya saa pastor uyu tuna wewe emuke inaka mwozesi ya dhela eba iwa change na tuenda bishop eba lawe ewe ni wako tukungo ya kanisa na aye bungwa atutunge DCC ni yuto ya tala DCC na region ya Matongolo na tuyete wa pastor unge we are tired kwa ukila tuwe kwenda uni issues esi etwawe kula kwechao bishop okay bana wako kwa bingwe kanisa nundu betu noye our parents makwetete nundu maukitawa umwe kwa umwe makila sia kindu kithumilo akathelwosu ungi akaumelelwa kindu kitesike kulake kumatala Matongolo kaundi ni Masaku nyini toboni mutisia